Angithathele lithuba bazalwane ngivusele nceke yenkosi mfundisi Gama mfundisi Gama ke umhlobo wami mnakethu ungokonke bazalwane. We have known each other now for some time. Sivusele nakumake mfundisi siyabonga Gama nekujabula sivusele i-worship team bazalwane. Praise the Lord. Vusele mfundisi Lamine eceleni the senior lapha enkonzweni. Encwadini yabasebili sahluko 4 verse 18. Sitawubuka ngokuthi seeing through the spiritual realm. Kubona eveni lakamoya. While we look not at the things but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Ake sifunze nangeSiswati. Basekorinte besibili sahluko 4. Sahluko 4 verse 18. Basekorinte besibili sahluko 4 verse 18. Thina asibheki lokubonakalayo. Asibheki lokubonakalayo. Kodwa lokungabonakali. Lokungabonakali. Ngoba lokho lokubonakalako kwesikhashana. Lokubonakalako kwesikhashana. Kepha lokho lokungabonakali kwaphakathi. Lokungabonakali kwaphakathi. Asibuki lokubonakala. Sibuka lokungabonakali. Kubuka kwethu kucala kunako lokungabonakali bese sibuka lokubonakala. Siqala ngekubona lokungabonakali bese sibuka lokubonakala. Ngoba lokhu lokubonakalako kuvela kuloku lokungabonakali. Kubuka kwethu kubili. Kukhona kubuka kuloku lesikubonako. Kukhona kubuka kuloku lesingakuboni. Uthi ke Paula nasibukako njengebantwana baNkulunkulu asicale kuloku lesikubonako, sicala kunako lesingakuboni. Ngoba lokhu lesingakuboni kupermanent, kanti lesikubonako kutemporal. Ngakho thina bantwana baNkulunkulu 2 Corinthians chapter 5 verse 7 kuthiwa asihambi ngekubona sihamba ngekukholwa. Kunezinto lesingatiboni, hayi ukuthi asitiboni nje ngoba tingekho, asikafike ezingeni lapho singatibona khona. Uthi kasihambi ngaloko lesikubonako ngoba lesikubonako kwesikhashana. Inkinga lesitibonako desikhashana ungakwemehlo ethu akahlali kito. Nempumelelo lesibenayo yesikhashana kodwa thina sifocus akunayo impumelelo letako ngoba lelo lesiyibonile ifana nekuthi sendlulile sibuke naye yaleya letako. Konke lesikubonako kwesikhashana there are two creations emhlabeni. Uma kudalako kudalwa kabili. Kukhona kudala kamoya. Yonke into lebekhona ike yabakhona ingakabonakali. Ingani nemuntu angakabonakali. Lo muntu usuke sakhona esiswini samake nangabe kuqalwako. Kodwa lo muntu akabonakali. Hayi ngoba ngekho ukhona usengakabonakali. Lithi ke iBhayibheli encwadini yabaseRoma umhlaba ulinzele kwembulwa kwemadvodzana aNkulunkulu. Kungathi imbabane ilinzele kwembulwa kwemadvodzana ayo ePentecostal. ISwaziland linzele kwembulwa kwemadvodzana aNkulunkulu lata kwembulwa ePentecostal. Hayi ngoba ngekho but akakabonakali. Kodwa lo lokungabonakali ngiko lokufanele sifocus emehlo ethu kuko ngoba lokhu lokungabonakali ngiko mbamba abazalwane. Asihambi ngalesikubonako, sihamba ngalesingakubona. Asihambi ngekubona ngemehlo enyama, sihamba ngekubona ngemehlo kamoya. Kunemehlo asenyameni, kunemehlo aka physical. Thina bantwana baNkulunkulu asibuki only in the physical but sitibuka tindvo nangeliso lakamoya. Glory to God. Sitibuka ngamoya. Nemuntu simbuka ngamoya. NaNkulunkulu umoya uNkulunkulu simbuka uNkulunkulu ngeliso lakamoya. So sithandaza lokho namhla. Kuthi konke uNkulunkulu akudalele kona. Noma kungakabonakali. Akusho ukuthi akukho kukhona. But the real you ufuna lephumele baleni.
Your real you must come out. Ungumntwana kaNkulunkulu. But when you get saved, akakusinziseli uNkulunkulu nje ukuthi ube uhlale nje. But kunenvo uNkulunkulu akusinzisele yona. Kunenvo uNkulunkulu akubekele yona ukuthi ube limember kuleli bandla. Awukho la ngoba kude lisonto bongeke uye kilo. Kunemasonto langcono kakhulu kunalela. But God ukubitele wena ukuthi ube la. Why? Kunenvo lengeke yentwe noma ngibani ngaphandle kwakho. Kunemuntu longeke afakazelwe noma ngibani ngaphandle kwakho. Asihambe ngalesikubonako, sihamba nganaku lesingakuboni. Praise the Lord. Kodwa kufanele sikubone. Sikubona kanjani bazalwane? Live laNkulunkulu lilifastelo. Kubona kamoya. The word of God is the window in which we have to see in the spiritual realm. There is no way where we can see the spiritual realm besides looking at things according to the word of God. Sabelelo 119 verse 105. Uthi livi lakho likukhanya lisibani. Whatever we see, we must see through the word of God. Siyavana bazalwane. Konke lesikubona kwasikubone ngelivi laNkulunkulu. Ukuthi livi laNkulunkulu lithini kulesimo. Emehlo ami athi lesimo sinje. Livi laNkulunkulu lithini. Umcabango wami uthi lesimo sinje. Livi laNkulunkulu lithini. Umngani wami uthi kimi, but livi laNkulunkulu lithini. We can only see in the spiritual realm through the word of God. Praise the Lord. We see through the word. We measure things according to the word of God. That's why Paul says, Romans 12, ayiguqulwe ingqondo yenu into khona kuba nekuhlolisisa lokuyinzando yaNkulunkulu. Our minds must be transformed. We don't think njengebantu believe. Thina sicabanga njengebantu baNkulunkulu ngoba ingqondo yethu yento enjani iguquliwe bazalwane. The spiritual world is the miraculous world. Live la kamoya, live letimangaliso. In fact, you as a Christian, we are a walking miracle. But that miracle must be manifested. Le mangaliso lo nguwe kufanele ukuthi usite labanye bantu. I am a miracle. You are a miracle. But le mangaliso is not just for me. People must benefit through me as a miracle. I need to see things according to God. Zenzo sashiko 3 kusoka kunendvodza yayisishosha kusukela ekutoleni kwayo. Now kwaqhamuka bo Peter na John ngesikhathi sekuthandaza kuthiwa the 9th hour, which was 3 p.m. ngoba ukubala kwemaJuda kuqala ku 6 to 6. Kuthiwa lapha egedeni, the beautiful gate, kwakuhlele indvodza ishosha kusukela yatalwa. Yayigadze kusitwa, yayigadze kuniketwa imali. Ingakhoni kwamba. But bo Peter na John bathi kule ndvodza sibuke. Buka thine see God. Nabasho njalo bathi see God. Kuthiwa le ndvodza yasiyababuka bo Peter na John, but bo Peter na John babuya in the period of prayer. Now site one way in which you have to see from the spiritual realm is through the word of God. Number 2 is through prayer. It's through prayer as ngivilela ukuthi sikhona isikhathi semthandazo. We can only see it in the spiritual world through prayer. Banenge bebayenza le ndvodza abayendlula. Bathi lona sekude lengentuwa kona sishosha sekutalwa. Kodwa emadvodza labona ngeliso lakamoya. Hallelujah. Emadvodza labuka tintfo ngeliso lakamoya. Akanenzaba ukuthi utalwe unje. Kodwa silong wena ufanele usukume uhambe. Sikubuka ngalelo liso. Namhle mina sithi la kunenzaba ukuthi uhleli kulesibandla for how many years? But we are saying in the name of Jesus, rise and walk. Do what God has called you. We are called for ministry. Siyevana bazalwane. Siyevana bazalwane. Siyevana makolo. You are called for ministry. Mangakho abantu labangena la isondweni bagula baphume bagula. Ukhona wena. God has anointed you to heal the sick. But you can never do it until you see from the Spirit. Mangakho lesibengako nasita la isondweni.
uthi hawu lethi setitsakwa lethu. Who says titsakwa? See them according to God. Asikho sidalwa lesitsakwa lesadalwa. Umuntu uyakhetha kuba sitsakwa. Kodwa wena ngoba umbuka ngeliso lakamoya, hallelujah. God is saying even bantwa bethu, hallelujah, kude namunye lotele sitsakwa. And in the name of Jesus, we are calling them to the light. They are living in Chwaleni because kuphumbuthekiswe mehlo. Kunabayeni bethu kuphumbuthekiswe mehlo. Kunabomkethu kuphumbuthekiswe mehlo. Kufuna ukuthi thina sibabone ngeliso lakamoya. Mbona ngiloku lofisa ukuthi abe ngikona. Ungabuka isimo, buka lokhu lokufanele kube ngiko. Bathi kubo Peter, akunenzaba watalwa unje. Kodwa kusilo liplan laNkulunkulu. Sesithi ke ngegama lika Jesu sukuma uhambe. Kuthiwa immediately lendvodza yasukuma yahamba. Akunenzaba beyisishosha. Libandla lingagcwala njengoba ligcwele lePentecostal. Kodwa ligcwale tishosha. Bantu labangakhona kwenta anything. But I mean, I'm saying in the name of Jesus, rise up and walk. Rise up and walk in the name of Jesus. Do the works of ministry. In the name of Jesus. Rise up and walk. Uyathi kuna lokukhulu lokulapha kuwe. Siyefana bazalwane. La kuwe kunetinto letinkulu. Msukwana uyawusukuma uhlabelele. Uyawusinziswa abantu labane. Msukwana uyawusukuma ushumayele. Uyawuphenduka abantu labane. Msukwana uyayibhala leyo ncwadi. Uyawusitakala labane. Msukwana uyawuqala loyo music wekuhlabelela. Uyawuphenduka labane. Msukwana uyawuqala kwenta imisebenzi lemihle. Uyawusitakala labane. Unfortunately uhleli. See things according to the Spirit. Hallelujah. Bona tindvo ngeliso lakamoya. That is Zenzo Sahluko 3. Sithi basalwane tindva sitibuke ngeliso lakamoya ngoba lokhu lesikubonako ku temporal but lesingakuboni kunjani ku permanent kukhulu naku lesingakakuboni kunalokhu lesikubonile. Nedemehlo ethu ufuna shintshe. Kunabantu lesesabatshela ukuthi titsa tethu leti. Lona sits assemblies. Kodwa ngithi mina ake sombuke ngeliso laNkulunkulu. Ake sombuke ngeliso lakamoya. La incwadi yezenzo bazali le transformation siyithola encwadini yezenzo. Kuthiwa kuzenzo sahluko 1. Bafundi baJesu emva kuba Jesu ahambe bathi valele endlini besaba. Bambile na Jesu 3 years. But these are men afraid. Kodwa uthi Jesu ambanini eJerusalem alinzele lisuku. Lapho kutakwehla moya ingcwele khona. Wait upon the Lord. Siyevana bazalwane. Siyevana Pentecostal. Wait upon the Lord. What is waiting upon the Lord? Kulinzela uNkulunkulu akufanani nagogo alinzele ibhasi lemakhaya. Ihambe ekseni ziyobuya nzamba. Naka station gogo uvuka loka awuhlale station alinzele ukuthi yeta yanga 10. Noma kungengati imoto ngeke asukume ulinzele ibhasi yakhe layatiko ukuthi itanga bani nga10 kulinzela kwaNkulunkulu kusho ukuthi uhleli in expectation. You expect something great. Now if there is expectation there will be manifestation. Kwaze kwaba khona ukulinza kutawubonakaliswa. Once there is manifestation there will be demonstration. Now, asifisi nje kuhlala silinzile, but sifisa ku demonstrate ukukholwa kwenu. Kuthiwa abafundi baJesu bebahle balinzele lisuku lePentecost, lwaseluyefika lisuku. Hallelujah. Because whatever God has promised, surely it will come true. Surely it will come true. Surely it will come true. Akasiyi umuntu numbers usho njalo kuba ngakhuluma into angayenda. Lakuthembisako uyakwenda. Kuthiwa ke bebalenzele isuku lePentecost njengoba sePentecostal namhla lwaseluyefika lisuku lePentecost kuthiwa kwavakala umsindo lomkhulu. Umsindo longanani bazalwane? Umsindo longanani makholwa? Ake sekuvakala umsindo ePentecostal. Ake sekuvakala umsindo ePentecostal. Ake seyivakaleke iPentecostal mbabane. Oh hallelujah. Oh hallelujah, wave to Jesus. Ngosiya ake sekuvakaleke ukuthi kune Pentecostal embabane man.
Worship team, ake sekuvakaleke, take 5 man. Ake sekuvakaleke Nkosi yami. Ake sekuvakaleke in the name of Jesus. Give Jesus a hand of praise. Give Jesus a hand of praise. Shaya ma drums mfana Nkosi yami. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Ake sekuvakaleke. Hallelujah. 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 Give Jesus. Give Jesus. Give Jesus. Give Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Lord, Abashanda Messiah. Hallelujah. Give Jesus a hand of praise. Give Jesus. Messiah. Kuthiwa kwase kuyavaleka umsindo lomkhulu. Uma kuvakaleka lo msindo kungathi nasezulwini kuyabinziswa tingilosi nemakherubha yabinziswa kuthiwe kunebahlabelele mbevako kuthiwa bahlabelela kamsunduzi ake senime tingilosi ake senime makherubha bese iyahlabela i-worship team. Kumiswe mazulu sokwaba nemsindo lomkhulu. Lemsindo ehlukana kabi ngoba kuMose abese entsabeni naNkulunkulu weva umsindo enkambo kodwa lo msindo wathi Mose ngathi lo awusiyo wendumiso lona ngumsindo wekucabana lona ngumsindo wekulu asikhulumi ngaloyo msindo loyo siyawubinzisa egameni lika Jesu loyo siyawubinzisa egameni lika Jesu ake nishona ukuthi egameni lika Jesu siyabinzisa yonke imisindo lengalethi lidumo uNkulunkulu kodwa siphakamisa umsindo lo letha lidumo uNkulunkulu bese simshayela tandla Jesu. Oh hallelujah. Umuhle Jesu. Wavakala umsindo wendumiso. Kuthiwa kwaba nenhloko ekhaya ezulwini. Yaseyehla ingadlangala. Wase uyehla moya. Kuthiwa wehlela kubo bonke. Wehlela kubo bonke. Wehlela kubo bonke, man of God. Wehlela kubo bonke. As you minister the word, le live ibazalwane. Asinawuliva ngengqondo yethu. Siliva ngamoya. Siliva ngamoya. Kukhonda bazalwane akusiko kufika nje enkonzweni sihlale sithi sesilinzele live lenkosi ashumayele umfundisi 1 or 2 minutes athi bazalwane asivaleni sibuyele emakhaya asikakhondi nasende njalo kukhonda kuthinzeka kamoya uma ungakathinzeka kamoya ukakhondi because God is a spirit. God is a spirit. Lokuthinzeka kamoya basa akuyi ngemisindo njengoba siba ngumsindo. Kulomunye uthi Elijah wayelinzele umsindo sihungu semoya kwabade live lalivaka uNkulunkulu. Ekugcineni uthi there was a small voice. Kwase kuba nelive kwathiwa Elijah uhleleni. And that is what God is saying to us. Kwathiwa Elijah vuka udle. Lendlela iseyinze. Elijah emva kwemangaliso 1 Kings ngiyabona ngisahluko 18 noma 19 kuthiwa Elijah wabita umlilo wehla but emva kwemlilo Elijah uthuswa nje ngumake Jezebel umka aha ugijima enceku yenkosi yobhaqa kwathiwa vuka udle ngoba lo hambo lisenjani useluthe labantu bambena Jesu for 3 years but ukuhamba kwaJesu sebayabhaqa kodwa kuthiwa kuzenzo sahluko 2 kwavakala livi kwavakala inhlokomo wehla moya ingcwele bagqwaliswa ngamandla kamoya ingcwele ngoba singagqwaliswa ngamandla kamoya ingcwele singabhajatiswa ngamoya ingcwele la kutheni kumoya ingcwele bazalwane siyamemukela moya ingcwele nasiphendukako kodwa kumoya ingcwele siyethwasiswa fana nemntulone lidlodi lingeke lidlodi lisebende ungakayi wawuhlala emandini wakwethwasa khona moya omnyama loyo kodwa nakumoya ingcwele bazalwane siyethwasiswa kumoya ingcwele akenge ngisho ngithi bazalwane esilonga sakhona ukuthandaza umemete
as long usathandazele ngubeni Nkosi 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 lokunye lokushoko ukuthi usene kwesaba uma usesaba kuthandaza how much more nasekuthiwa hambe uyofakaza lapha ebus rank kodwa zenzo 2 ukuthi wawehla moya ingcwele zenzo 3 lamadoda akhanza indvodza ihle athi sukuma egameni laJesu yasukuma indvodza kuzenzo sahluko 4 ngikhuluma ngokuthi asihambe ngalesikubonako sihamba ngalesingakubona kuzenzo 4 athathwa lamadoda afakwe ejele kwathiwa nasibinzisini sekushumayela ngale ndvodza ngoba kuze kuthiwe kuverse 13 wakhona lamadoda abengakafunzi nekufunza ngoba kuyingemfundo kaJesu kuya ngamoya ingcwele Zenzo 5 kuthiwa kunendvodza bathengisa labanye sebathi bambela imali ngummangaliso weqala wekufa abantu babulawa ngomoya ingcwele ngoba lugqobo laNkulunkulu lukabili lugqobo laNkulunkulu luyabulala lugqobo laNkulunkulu luyaphilisa kungako lugqobo laNkulunkulu uNkulunkulu akalisebenzisi noma kubani bazalwane uNkulunkulu uyakubona abese uyakubhanisela uyakuniketa lamandla lugqobo laNkulunkulu is God's power enabling power ngemandla khona kwenta tinto kuya ngeassignment uNkulunkulu akunikete yona lapho ebandleni nje akekho longaba more anointed kwendlula inceke yaNkulunkulu iorder yaNkulunkulu ngoba kuthiwa abazalwane nabamunye kufananiswa nemafutha athelwa kuAaron bese ayehla lamafutha ehlela kuwo wonke lokhona kunemafutha khona kulo lonke libandla lamafutha ehla kulenceke yaNkulunkulu ehlele kuwo wonke lokhona kuya ngakuthi wafuna kanganani ngoba lemfula ingagobhoda kodwa na ungafuni kunatha usala unjani Zenzo sahluko 6 kuthiwa lapho sebaqala abafundi liyakhula libandla ngoba nalibandla likhula netinkinga bishop likhula netinkinga liyakhula sekwabuka kudla bayathola labanye abatholi labanye sebathi bafundi no asifunde confusion njengoba ingafuneki nalapha Pentecostal kwathiwa gqotshwe abantu labatawugqotshwa abantu labanamoya longcwele labanelidumo loluhle labatiphatha kahle inkinga yakho uyafuna ukuba sebuholini kodwa lempilo ayivumi bese sihlebana bishop lapha ukuthi bekune general conference ukhohliwe umshengi kusho ukuthi likhetho luhambe njani mshengi kubuyele leadership ayinishayele uNkulunkulu ninemholi lapha ekhaya nangabe umholi wenu akutop leadership yelibandla ngeke bese nihamba niphambantisa dinyana londiwe likhetho babuyela abaholi njengoba umfundisi abesebholi manje sengithunjwa ngilendzaba yezenzo sahluko 6 mfundisi kuthiwa kukhethwe abantu labagcwele umoya ingcwele labangeke babuke abantu bomzala nabomalume labatababuka ngemehlo lambuliwe we don't want confusion Zenzo sahluko 7 kuthiwa kwakunendvodza nguStefan igama layo igcwele amandla kaNkulunkulu agcotshwa ngematshe ngoba qale ngawe egcotshwa ngematshe ngondeka mancane futhi wena lo watholi ubohlala phansi nenceke yeNkulunkulu so uhlale phansi nje naye uthi mfundisi akongichazele nje iprogram yakho akongichazele nje lohambo lwakho naNkulunkulu kuthiwa Stefan wagqotshwa ngematshe bazalwa kodwa nakagqotshwa ngematshe uthi ngabona indvodzana yaNkulunkulu imile kwavuleka amazulu Nkosi yami kwavuleka amazulu uTindu utatubuka ngendlela ehlukile kwavuleka amazulu utawubona Tindu labangatiboni labanye kwavuleka amazulu utindlebe takho takuva labangakuva labanye sincane saPaul Zenzo sahluko 9 ngoba Paul nakaphenduka labanye bawuva umsindo kodwa Paul weva kubitwa ligama lakhe kwathiwa Saul why are you persecuting me avuleka amazulu oh hallelujah avuleke amazulu hallelujah siwavula njani amazulu ngeworship ngehlabelela emazulu avule Jesu wavule amazulu but nathi njengabantwana baNkulunkulu in our meetings naka amazulu avuleke oh hallelujah
avuleke emazulu sibone tinto sente tinto ngoba sitibonile sente tinto ngoba sitivile sente tinto ngoba sibe ne-experience yasezulwini but that doesn't mean ukuthi sengidawusukuma ngitodala i-confusion ngithi ngive kumoya lithi iBhayibheli moya wabaprofeti unjani uyathobelana God has set a leader lonke libandla kune leader that is the order kaChristianity kuba nemholi munye uNkulunkulu abeka ivision kulo mholi whatever worship team la ngabeka uNkulunkulu awunosukuma wethule siprofeti osingakendluliso ngoba kuthiwa siprofeti okufuna simejwe siyabukwa sifakwe esikalini selive la uNkulunkulu hey bazalwane benginesikhathi bengidawu ngicocela confusion lenteka kwemabandla siprofeto sonke siyabukwa ukuthi singiso yini ngoba siprofeto angikhulumi ngale mikhiba lesiyendeka ngikhuluma ngesiprofeto ku 1 Corinthians 14 verse 4 sister uThandana ngikhuluma ngakwembulwa 1 Corinthians 14 ngithi di profeto diembulwa but it's profeto sani bazalwane. There are three things in the New Testament about prophets. Now ungakangeni kuloko kujike ngelifast day. 1 Corinthians 14 verse 4. Lokhuluma ngetilimi utakha yena. Yes. Kodwa lo prophetako wakha libandla. Si prophet usakha libandla. 1. Yes. Qhubeka. Yebo kona bengingathanza ukuthi nonke nikhulume ngetilimi. Kepha bengingathanza ukuthi bengathanza kakhulu ukuthi niprofete. Yes. Vele ke mkhulu oprofethako kunalowo lokhuluma ngetilimi. Mkhulu oprofethako. Yes. Ngaphandle ukuthi athi humushe. Yes. Khona tawusitakala libandla Yes. lakheke. Yes. Qhubeka. Manje ke bazalwane, nangitaki nikhuluma ngetilimi. Nginganisita ngani? Nangakhulumi nginge kwembulelwa ngokuthile. Yes. Siyembulelwa kuprofess. Noma ngeprofeta. Aha. Ngifundisa. Nemintshingozi lengena mphefumulo njengelivenge negitari. Hayi asesambe kakhulu. The one who speaks in tongue beats up himself, but the one who prophesies beats up the church. That is verse 4. See, prophet in the New Testament, it's about building the church. It's about building each other. Lamanyama humushu, it's about encouraging each other. Ekuthi sikhuthatana, sekuthi sitonzisana. Si prophet is about building. Si prophet siyembula lokufihlakele ngawe nangesimo lobhekene naso. Kungakho Paul athi bengingafisa ukuthi nonke bazalwane njani ni prophet. So sithi lokhu lesikubonako akusiko permanent. Kodwa lokhu lesingakakubona ngibona ku permanent. Asicali ngalesikubonako sicala nganaku lesingakakubona ngemehlo enyama ngoba nakudalwa lupho luqala etinzaweni letifihlakele kangoba kuphumeliswe balele uthi uNkulunkulu uGideon Judges sahluko 6 uthi Gideon wena ulichawo lenemandla Gideon abengakatiboni ukuthi yena ulichawo lenemandla wathi ke uNkulunkulu kuGideon wena ulichawo lemandla uyawuvuka uyosinzisa Israel. uNkulunkulu ukhuluma ngaEsther. Esther kwakuyintombatana lesigcili. Uta kule live nje usigcili. Akatata ukuthi yena ungubani. Kanti Esther iqueen. Ngoba wangena nangesikhathi lesingasiso. Ngoba na ubuka ngemehlo enyama uba nema limitations lokunye sithi respect kanti say limitations sathanela ifaka kwempilweni yakho kodwa Esther kuthiwa kwakungasiso sikhathi sakhe sekuyongena lapha kule nkosi kodwa Esther wabuka sive sakhe ngeliso lakamoya wathi nangangeni lapha ngiyabhupha kanye nesive sami wangena ngoba lesimo abengasibuki njengemehlo enyama nje Nehemiah watibona tindvonga titsilikile kodwa watibuka letindvonga ngeliso lakamoya kuthi letindvonga tisengaphindze takhiwe leti akunendzaba Israel bekone kangaka
kodwa Nehemiah njengenceku yaNkulunkulu wathi sengiyakhona eJerusalema ngiyavusa tindvonga labanengi bebateca ngetulu banganenzaba nato but a man lebonako lokungabonakali yatibona tindvonga tiphakeme yatibona sive saNkulunkulu sivikelekile yabona Israel wonke abuyiswa ekhaya ngoba noma uNkulunkulu aprofetile kudzingeka abantu labatawubona ba-understand esikhathi saNkulunkulu kukhulunywa kuzenzo sahluko 12 sesitawuthandaza kuthiwa kakunentombatana lencane ngiroda libandla laNkulunkulu liyathandaza kodwa liyathandaza lamehlo akavuleke letindleba tikavuleke babhizi baqhubeka bathanda uyayiva lo ntombatana inokhe ngaphandle uthi ngathi ngiphetho ngoba emedlebe akhe abevulekile nemehlo akhe avulekile kube kwakude umfu lobona ngeliso lakamoya abenganconcotha Peter afele ngaphandle kodwa kwadzingeka umuntu lotayiva lenokhe. How many people are knocking? How many people are willing to be members of this church? Kudzingeka abantu labatawuvula emehlo. Hallelujah. Uthi Jesu uphakamisane emehlo nibuke amasimu lasalungele kuvuna alungele lamasimu alungele kuvuna lokushodako tisebende. There is a special assignment God has assigned you to. Sengiyathandaza egameni likaJesu nakuthandazele leyo special assignment naku uNkulunkulu akhulume kuwe akabona umuntu akavuwa umuntu ungathi ngani nalabanye bakwenda kusindzaba labanye indzaba yakho naNkulunkulu abakakuva bonke kuvuwe nguwe ngoba kukhulunywe nguwe ngoba wathi kahle ukuthi akekho longakwenda ngaphandle kwakho. Siyafana bazalwane. So umsebenzi wethu njengebelusi ngiloko kuthi asharishele kuna uNkulunkulu latsite kwenda siku-imparishe sikunikete amandla kwenda naku uNkulunkulu latsite kwende ungafi ungakakwendi njengoba Miles Monroe abhala athi nakunendzawo lerich kakhulu indzawo yasemathuneni cement ngoba lapha ecement kunebashumayela okufike kufa bangakembulwa ukuthi bashumayele bafa netishumayelo tabo tingakasiti umuntu lapha ecement kunebahlabeleli lebekade bangakhompoza ingoma leyawuhlatshelelwa kangwane bafa bangakahlabeleli lapha ecement kunabonjinela lebekade bangasebenta bende tindlo letiphakele kwafika kufa bangakakwendi. Why? Because they could not discover. Ephesians 3 verse 20 kuthiwa uNkulunkulu wenda lokukhulu ngekwemandla akhe lasebenta kithi according to the power that works in us. There is power in you, but that power, it won't help anyone as long as it is potential energy. It must be changed such that it helps people. There is power in you. When I feel we are great way, but tutubukela pass uvumele simo sathi ngiloko lathi Satan ngikokona usiko mbamba wena unginako lathi uNkulunkulu ngikokona neda ukabonakala. Sithandaza abazalwane egameni likaJesu na ungasho ukuthi Nkosi angifuni ukuhamba nganakule ngikubonako kodwa yathi kunana into lela kimi ayikabonwa nangimuntu lokunye utakukhuluma kungaviwa nangimi umfundisi ngaku-understand ukuthi uthi kwendeka kwana kwadideka ngisho umpriest wathakwe ekuseni kwende njani no kukhulume uNkulunkulu nawe kukhulume uNkulunkulu nawe but wende kahle kuta kumpriest that particular thing which God has put in your life. We want to pray for that ukuthi iphumele baleni lo lathi uNkulunkulu umthandazele kuzasindziswe bese singavumelana abazalwane ukuthi ngima naye namhle mina ngenteka kube isihlobo sakho lesidudana but awujabuli ngalempilo lesiphilako ungahambi ngalokubonakalako
ungahambi ngetimpawu lotibonako, hamba nganaku longakubona. Lokhu longakuboni ngilokhu lokungekhathi lapha empilweni yakho. We want to release that particular thing that is in your life. And Isaiah uthi uNkulunkulu, rise, for the glory of the Lord is upon you. Pentecostal church, rise. The glory of the Lord is upon you. You have everything. You have whatever it takes. You have. Rise wherever you are. Jump. Sometimes you need to take extra miles. Extra miles. Do things ngetulu kwelikhono lakho. Like ilibandla lase Macedonia. The churches in Macedonia, they gave even banikela nangetulu kwelikhono lakho. That is what God honors. God does not honor routine. God does not honor the ordinary. But God will always honor something that is supernatural. That is the thing that we are doing through the Spirit. But whatever lo sakwenda ngoba ubona labanye bakwenda, luncane lusito, uncane blessing yaNkulunkulu lapha. uNkulunkulu will bless you. Kunako wena lo takwenda ekusithekeni. Ngoba ususe kusithekeni asifake ebaleni. Siyathandaza abazalwane in the name of the Lord. Ngiyacela worship team asimene ngetinyawo bazalwane as we pray.